Sianan baba arsibo kabong ngeri kemi seorang medicine lan idan our Samuel Jesus Christ lalu wasallam ami medicine kiri sebue ngawarong ide awapan rong ngigirai fos Ibu saturi ibu nam defilan lokun memucurok me bevan pabu wewiti ibu saturi ibu nereng akel fos isepukireri ibu abu wewe non met sibu atau rafanitan angot kabas kabu aru kora bu rari Iwe kican mochurak Sri kiran lagun iwe ci ibu satri ibu irapo ci pusipwe wewe fangan medicine fanson feyo ngeri pogoda tuan mut ngeri kofirika kofijin na ibu wisan atau rakapasan Ewa kapas man manaman feyech. Esap medicine siya fitchngeri. Di Filipin yan ato ngeri. Tu fitchngeri. Kiri sorenan koti memech. Kiri sogeri kawe sumasan perea. Rapal tipeo ngeri nge repa afeyo chiwe ikinai. Non fan sorai bu de faridan kapasan ko. Igapa kon mutirai fos. Iwe opa merimel. Bu posire ngai bu slow down. Ikaw sa we murin na gari ai fos o bu apotin. Bu mefi ngawaretin ne achocho gari. Ami opo itimet ngang upabasa. Ay petungar, pebo fismete gari tungar. Ika buhakon mutir, waya meribel. Pebo selota. Dupon fan sorigan, afau kapasan God. We amkan egus ariri me puriwe. Puya kanurani po Wanporon amantam o mafarafan. Ngahureni popokitan ngawan mi mongo watte aril disirayone ye pun aman paltam ay farafan pu mochen pue ewa ngure popan watte me to pueri akan ngosupang ari karasawe witi paman mutiram fos iwera pagari saudang rasawe witi ye pun putung arep give me a smile when I speak too fast Ikaw lesen, ikaw wagisin si Bue. Suatu ni dan negeri desa sore, ikaw nore larawasan. Ikaw wagisin iwagwamon na faridan, ewan kot muichavan aran nam norayowa. Ra kekerigich, pasi Bue fiti ewan akan sikit ay kafeyoj, wirapan urah. Pasibuisan way kapasan ko. Yemet siyaman na tefanitan ayowa. Ruban ay wasay nga ni ayowa cancer kaya si Chuan Fish. Torye imet Wanporon ureriye fanitan at kaduran kapasan ko. Nga mefi. Pwewan lesen nga kamon lang esat fanitan ayowa. Po faridan Perea Church. Yemet sibwe uwate nesa sore. Eu kapasan pesepes. Meren Petrus. Rondamuin rakanira po Petrus resor. Puewan Petrus iwe mi cek kaiga mi mutir ngeri kapas me makitikit. Isi silehana pun besarasan. Napanen non fansoun me
me tai gie osuk iwe aman muter ngeri esakun namura ramas ranawin rakai rapwe resor Petrus samwate are kapasan pesebes ngeri eko saudang ra paras fein naro fanson radin di saudang non mun emperor ika king nero we afis pesaudangin naro fanson ra nuokus ra aurek we ra feri arangang non nuokus ika esap cuan fis murna met ururun repeferi fari taraw samon miraparap ike saudang ra paras fein non ewari so sirerap non Bible ra itagari bue Asia Minor modern time ikan non fanso ni girai ura aitangan di Turkey esap ewa Turkey akan pak pe Turkey ewa deni ikai ewa fari we yemet Paulus usara Petrus eura ngang Petrus eman sewakom ya non sakun riafen Christ ikan Christ riafen ya pan fiti wewen periafen beren Petrus abin fitch lorewi didin nge ereri ga used to arapangang Petrus iwe pan fiti Christ londingan iwa fitin non riafe ibu pan fitin non anding ye man ibu wate kapasan pesepes ngeri kemi ika ngeri kits saurangin lon perea are ngeri kemi ko sewakom ngangan kaya ye sewakom merawin usia isirir bukan aron wakus ngeragan aor muican sewakom wa katolika ye sun koa sun petak Wanporon lan era fasun mereka rabu elders esap konian awan ngeri amakia macin dap makeke eman awewe kabas elders amusara ikay papasan lan fasun fariwan Jonah ay na neighbor my very best friend non fasun mereka Europe elders is a unique group of Christian men responsible to bring Christian spiritual leadership and oversight to a local church. Ya, meti preferi. Ibawe winin lan fosun chuk. Isokon wewe iti. Ay ibawe weni. Ida iba katon ngayra po ew. Muichan man. Irmi fakun murina. Ir soudang. Wiser repawisan wate aman metumun ngeri eos fan repapan oversight tiga repawisan nenengeri aman metumun porong-porong on med kapasan ko tiga ngun mi fan yait ngeri ceceveri buai pesepes kapasan pesepes esap ngeri non-Christian iga ko aramas resisirei God ngeu kapasan pesepes ngeri soudang eko ra claim mereka ra ura poi rayani Christ lan marawer lan ewi didin nge amman marawach ats kapas ats for medicine ren amarian ewa God ngun meven basic ika nah deterin marawan soudang medukan kaya meren ekonomi tipacem ararupan eo kapas atoruk kaya tiwa kariku kafang marawom ngun mifen aranom rem
Ruban ewangun mi feraponon nombren eman ika gauge aja kiek ach desire ika motif ach mojen ach kabas medicine e pue alain ika pue fiti tipan God pagitan ewangun mi fen mi pun puyau sunan namun Manawen eman saudang. Ini mi muare. Duban sihati wa Christ lon Manawach. Wara Christ ator lon ewangun mi fen. Wisara ewangun mi fen e poron nombrem fail logic. Ibo pun saudang ika Christians en magang. Sihati wa Christ lon Manawach. Siayaman metumun rena wa God ngen mi fen. Yei popun poyam kabas ai kabas ach mojen me ach prefer medicine e pofiti met letipan God ikira ke sakuna ramas Petrus e beser ara ami semua kom ikasibura po semua kom met nawi dakan feri somas Wanporon son petek son koa. Are au befer yang ren urusan leru kami. Esap pagitan au po ite feurai kang ai lewenemi. Ngapagitan ina macerin detipo. Au sap nemere mangau ngeri ewa muichan sip ranan nam fara mitumun. Ngau po eu nerian kaya. Example fariter. Au sap feri lukun tipemi. Ngau pa feri seri urusan leru kami. Urusan leru kami. Eu leru mantumun menam ren ekot ngen mifan. Eu leru adiwa Christ pepo samodoni. Leru kan eman sudan. Arakit somas. Sisap na menamangam. Sisap pagi boy, I'm Wanporon, but I am the senior. Ye bubun, I authority ikai pecekun, Arab seriong. Non enan lesen kapasan pesebes meren Paulus Petrus, apan fos ngeni ariwan. Yaran nau kir ariwan ramamot masan. Jonah Eugene. Mitu fich poparir masawan e umuichan sawakom. Ngenaman yerur igar pecekun iwe asok kuseri kawe elders iga abaki amachina. Ami ariwan aropan le associates ngeri ekawe elders. Esap or na maramangau seri ekawe elders iga ekawe sawakom esapan or alea sorak seri ekawe ariwan. Pajarong fefin medicine masawan ewa muicheven. Araw pa au fangari kami tibetekisan. Non fan so raw baris lisfangan ne firemi ngepuamen menemerem bren evreru Christ aran nom non ewangun mi fen atemuru. Yepopun pemanawan tibetekisan epor. Levi rach medicine soda non perea. Esap tuan fari tarak wasonangin non Asia Minor. Ngayon lesen ikabasan pasabas afari touch ikinay. Tibetekisan alea sausage fangan lefinemi. Pun God au ngani chon lamaram tegiak kana ngau merch ngari chon tibetekisan kana. Esap pagitan wisdom. Esap pagitan ewakira. Ngapagitan yiti pan God. Puaj arang fangan
Ach adin disfangen, ach ederegi fangen ni refirach, ach chungu chirat soudang. Ebofis non tekisoson. Pagota sabungoruk, non met kafuri faridan. Non era kapasan pesebes seni Petrus a pesei sewakom ariwen masawan lan muijavan. Tiba tekisan ebofis non meirisin minna kafuri. Kesap kahateregi kesap chingu osupangareman because I'm rich. He cannot do it, but I can. Man libuha kengal ngang mi libuha gech. Ye popon mut ngeriye. Wa ye popon kota waye rong nan muichevel. Faridir. Aresap ira. Kesap lin ika kesap arong ayom mageteget mawangang. On pusin om tuvich metipacem. Ngebofis pagitaram manian ewa kot ngun miven aron nom non marau. Eboye saku-sakun non nomun ligirigin meraparapan anin lisfangan non muicheven. Tipe tekisan. Ika pesaferi non nomun lamaram tekia. Warakot ebogengeri. Norewi titin ngelus man. Eman neawewe e fos lamaram tegia. Eawewe ngeri ewe titin maun. Sun fiura kan serata dubuan repa maun. Pue ko phone ke kanchu ika metakowe. Fiura sefichi gamet. Esap toger ngara pekur pue betori ewe tit iwakal. Isu tongan yana po penetrate igara po torong non. Ngerupuan siaferi medicine non marawan lamaram tegia. Iga farie usun non namun marawat spanson medicine. Ngara siapiul teni eutit. Defirach me feyachun god. Pwe feyach mamon na tafari dom esap penetrate through. Esap toruk. Pemet kau ciari. Manawan lamaram tegia. Yei wisan sewakom. Eko ariwan. Soudang meirisin. Faridan eomuichevan. Innocent Christ. We have rapwe en. Ami meirisin. Eman meman devi. Au pemane te meirisin ami aurak. On Christ. Ewa ayek yeki feyachemi. Moneta meirisin. Esap isetu. Esap wada ngepat kamuch. Ewa awewe yek ara monero. Esor mete bupan attach ngeri. Pada podevil peruamoy. Danda fosun merigai urapoy enemy. Sisiri katevil a Jeremy meirisin. Afatan feira wewe ngeri man layon na river. Ngakita yon e bormaro. Ormaro waman sip lona na sakun dikirigin nono. Duban wamoga mi chomong chieringe esap naf ewomonga wew chokoromi pwe bo wateme tu panga irap serir devour esor chance at si baluru e ponnom posibo chokwarong arafach arena met se tara bo formoruk e bo forngeri e bo forngerigich a erwer usreman layon ngaguta yon e poromi. Wewen, pues aporom chen sam ko botu kutipepo melefiran ngin.
pagkafarnom non cioran. Arasi paupas non achlikirik. Pasetan esa porobigich. Manawan tipe tekisoson, Manawan likitaro meiris. Manawan lamanam tegia, Manawan I don't need you. Arasi pagani Christ meiris. Kasap our church. Bue setan etera fetal feirurukun om na neighborhood. Kata merengah pakaka wacin ni orang boy resmeriaf. Aurak non manau. Kau supan. Pesetan e boromik. Ya kan sidai ewa kacitorin semirit. King of the jungle. Lion, king of the jungle. When the lion roared, made sila ko menende man rarukus. Esap mo rabu ngang mi pora. Ipagani king of the jungle. Ipo pun si perikiti merisin. Ngeni Christ Jesus. Met aw sukusukan man marau. Met aseripam ko patimeringang. Met aseripam ko pe teurir non eang. Dikiti merisin ngeni Christ. Poko paman na wurin na ngani setan. King of the jungle. Arai ewe au po ngani. Iyawe au po ngani. Fancam mangikirang lefiran kit soden. Labaran lefiram somas. Senior pastors lang muichavan. Amahu fangan lefiran. Pam serigiti merisin ngeri Christ. Pai apopopun amangang epopopun merisin epopopun muichavan. Ekan metekleti pei lupan eman ekan urani epuan mete kara fara fatar ngegesa fara falon muichavan ngemason muichavan rafi ufan. Sisirei igam ko suwakom am Sepherd ren amangang ren urusan letipan. Isisirei igam ko suwakom am Sepherd amangang don namadam tekiara mekiak. Isisirei igam ko suwakom am setongi Christ don Manawen. Ugari setan beruamu. Ipo moari au tutulap. Ipo soteri ai pue amutiri. Eu true story amak non paiban. Porausan Jesus may man amak kay ikawate kapasan pasipasikiray. Ran loreu sesoran dupan rawes momongan le sesor si sesayurani Simon nan sora yen mitongai ewer amungani dai kawasip Simon nan sora yen mitongai ewer yen misirei pangam mitongai etere kidai kawasip Simon nan sona en mitongi Christ kasih le merisin narewi titin na kanan na ngani non deru kay ngabota ka parais paano dengan ngang mitongi abang ngani na ikawasip yay wisam somas abang ngani eteregir Van
tekisoson. Iri pun pemasawan muiceven resemer. Si Manawen ren Manawen Souden. Pue naman pusen kich. Si Sepherd wisach. Ajangan epofis lontong. Imagine but the more you love God, the more you become like Him. Rupan kapuyag usun Christ fan son medicine adovich ngakapure siwili long non sakun melikirik Christ. Tirong ayo family. Rakana isini yeng. Vagugun tong puru monan. Ya fan son medicine. Describe it in one word. Tongan geologic. Iga Christ wai sirikits so wakom iginay. En mi tongai na ikaw asip iga en mi tongai. E buifan peluan merech. Of course. Ika Christ e buais e kapasais de firach. Non muiche fel perrea. En mi tongai Sekon silay. Ibubun ajangang esemurna. Ajangang edo serieu deruk esetong Christ. Ibubun metsiafer yegi plan neri makonta ese Christ like. Ese usun Christ ese baru usun Christ. Puya beri manawich. Mid, I don't know, Monica. Ni vau tsunami arriba, I mean le associates, ngeri co-elders. Mami tarjuan ang rajitan. Reseleme fan mut ngeri gamake arriba kerere. Ese baror kapasaisin. Ni vau sun soden. Si ayat teregi fangan lekich. Non tekisoson. Mami tak ada repot tup ngireso, senaf metupun. Itu ibu wisarangai. Lamaram tekia. Ibu pun si betul dengan non fanson beli wajib. Ibu toruk narimu. Ibu curuk nanarom. E potifar boromuk. Porque Sepherd sin non tekisoson. Ye wisach. Wisan wisan kokoruk. Porque por fitire feyach lan Christ Jesus esse much. Arapusini e pauno sochuk. E papa cekurok, e papa se manau, porque pau pas noram degu Christ story of fanson soponan. Ika Sepherd wisach, kota Sepherd wisan. Ika Sepherd ren enletin ledibach, donach cugu bauchian ye wisan sip kota korngor. Porque po offer sini, van tekisoson meton, ere van so mas mi de package. Non van so attack aan sedan, kasih met kapoferi. Esor met apeti, po medicine kawan on Christ. Ewan lang orang muiceven, ewa popun ay maraw. Esor met kapetren. Medicine kawan on Christ. Iwa muren ewe akoruk. Ngeri ei marap. Ewe sipaga yewan ninga semuch.
Esayonon, esurtapin. Arapusiri, eweani maraman man fanson medicine. E bauru socuk, e baru gucerok, e bepesire tibo. Padacian or lipakenga. Taruparap. Iga pa Christ, iga God, e buwisan furi e faridom. Padacian John lipakenga. Ngara ko ta Paulo sa chukoro. Padacian John durukis. Iga pa ko ta papachukuro. Mirip bakenga. Esenaf arang-arang na pachukurok maunu socuk. E bifan popun. Mawewen. Kasi baliwin iti elesen. Ya ilugu popun. Pengangi furi yang non sikasik. Nemen-nemen ngam. Ike authority. Ike pemiurai pecekul nemenem. Ngisa furi van tekisoson. Yebo pun wacana fitiara warwakuf. Yebo pun kota furi wisara seperiweta. Periweta tipe me ai mochen. Ngesap met wisan kot fariti. Yebo pun siat siwan John lepakenga. Yebo pun siat siwan John manenga. Yebo pun siat siwan John dufijinga. Turu-turu kislan manawaj. Pembet wisan kot faridom ese periwete. Peheur etieu gesor nerian. Pupusin mefiaj. Mehajangan, mehajsvefer. Ayam. Etiau metururunan kot. Yewu tiramanter ngang Within was a part of metawe ngerupan sepura pura usaha dia ban pan ngang Jora feri battery ika it was started on why we hapur nomren puru eran awis we hapur feri ngai Jona pue saman tipeo ngari pue befan son medicine nganga ibu pun minan Christ varitum esor nerian pengang eura fan son medicine ewa pilgrik non kapasan pesepes an Petrus bue ewe ako koruk kebefitin non eweling non Christ ewe anon no medicine nemenem ren ngesen nafanga pue aor ren ke medicine tori fen lojek usun medos ya ne ari le puteran sven anto ellet anon no tori fen lojek ari much a surfer itaitan ran anto ellet a tori pilon aramas medicine e berata usun Christ aje samon ewe Simon atoi ibu pun aureri ibu fatuki ai muchefen on ewe achau ye Christ Petrus e petumure po atongi Christ fani dengan te kepesais siriga rupan aor tipe maramar iwe kan ye yan mitonge ewer fokon si serege amo tongan Christ menan manawaj esap ako mana seripa manawan tipe maramar ngeri ko souden ko ta woiro ng farom temen Puiga kapasais manawer rem
Saingoran tutulap ay nasoporan ni Harilis. Yami sisile yamamanitan lipway. Esap twins ngewe manun nawin mi waramatang mi paror lipway. Lipway akan te iwe akan te ngerisay. Amatang akan fatal mi straight. Iwe inanong akaton ewe lipway. Kasap siya ngerisay. Kapafailan mo. Mommy, I'm trying. Ngapatal ngerisay. Esapun. Esap side, paper front. Apal fatal. I'm going to the front. Sar satu ni, Mommy. Ibu katon. Katon nga. Iba itu. Tolong liyo, Mommy, apal fatal ngerilepek. Mommy, saya kapal fatal ngerilepek. Elders, ewa flood, ikaw mo ikan sip. God ang warong farong tumun. Repo fatal ngerilepek. Ika gids siapan fatal ngerilepek. Ika ka fatal ngeriman, ewa mo ikan sip rapan fatal ngeriman. Ibu pun sisapu sudah wainarap, aku masih ragu. Esap lepekin po front. I try my best, Mommy. Aku sana, ibu pala besatay. Ngalaman Wanporon, ye wiseveren ko tuaman ang cehani. Aturayo bejekul usun ekan ruaman aliwan ngangaman basketball player. Tori ayna abang-abang tongan game basketball mere esekarap. Isichuan tongan ikampit ngeri young ones. We are good tayawanan. We akan wisan play referee. Ambay. Kami paling enjoy ini. Wah, ampai rio game. Cini wa ref aureni ako players. Golden rules. To them what you want them to do to you. Forngerir met kamu chandra pa forngoruk. Ika kamu chandra pa fawad ngawuruk pal fawad ngawer. Gagawin rebo sarong ngawer. We akan akseling, we sidian okay mi haifano golden rules. Refer ngeri amrana bonen met kawajan nge performork. Start merem. Kesap expectiri para performork good play ka good game. Ngeko performerir rough game. Pemiat cover ngeri rapal for ngorok in return. Ngerigit sa wakom for ngeri aceng sip med si wajan ngerepo verified and good. Esa faritan mermer chin manawach ngefaritan lingan ewa samon miurusan lapanap. Am kapas, am fefer, am makitigit, am wakiek. Medicine abari lingan riwaman samon. Eman itan Jesus. Eman itan setan. Lupon kafir min nekota sa paparen yera papa. Yera papa. Ika kafir met kota sa paparen yera paparen met kafir. Ika kasi apa-apa ikut, ke apa-apa yan. Usap nokus. Ika mo setan minam leken, let him hear you. Either or. Rucha ke kiek. Ika esap Christ, wewen po iya. Nagaburangang.
Ika pesa buen ke nam fan Christ, ika non Christ. Siapa itu ya? Kota sa papa, ika si papa setan. Ewa mau 24/7 ifa. Ewa mau ni titan fan son medicine yan efisien. In the battlefield ika le filan mereka Rusia. Ira fisika. Ikiru van samon remaun fan son medicine ike. Lupan kati biar ni setan hakain crown. Setan apa? Ngat samon ali ti bangga. Kabuan mi tong Christ usun Simon eteregi ekawasip. Ikayan mi tong Christ usun Simon ferimiat kot epupamarin. Amo penlan fansun medicine. Nga Christ epupapa. Nga sam setan. Kota pa fayachi. Kristo Januar. Kristo tabur nga likod. Apa niya'y masawan ay kurakun. Epatufit nga isa pananomdan at skaituan. Pagkaday epayay ay fayet ngay paturi non ay kurakun. Inamin ne sisap apasana serserat kay firata bubora fat berea non ay rani ni fan. Non hari sanon nom donat ko kot ate kiek ngamen kurufat fata non an kot plan. Pagkanay non ay rani ni fan. Nori kurakun ngang en si pamamot fan aurat seri kapasan kot. Minne saturi kanai eu kapasan aurur. Apusin feito seri kot. Nau par eman pusin naun esetak afosaren antipateng anweweiti. Ngapan pusin man Petrus eman maden noro fanson riafun kawatan ika ninin sodeng experience sidi ifa ton ikfan ammetikan an manawan tuanangan kot nein manawan riafu medeni Iay minna atau kapasan aurur. Apan aurawan ngari tiyan kawai elders. So emaden so dang dono fanson. Kini so pay kanay. Apan wadi kit kay saron nom non may chefrin peria noni kurakun noni fanson afan. Antom mong ikiyak mi muruna. Mi mas ngari non nomon manawat nore fansun seni nono afan ngai bawato jak ruo merein ekko tomong ekiek mi murna wa supuri seri ewa afan ayeun autan manawan tekisoson yemet sama toya aurura dikit apa non Eki kena kau kisin, an Petrus aurangani eko elders nono ekini fanson. Lipan fanson ka mefi baka nom non nenni ka riafun osuksukan manaonom likuduklon Jesus. Amen auta manawan tekisoson. Kasap pusin agaga ataway non pusinom turvit. Suki asaman leti bom seringom rong ngari menne ewe mi non nom yewe ngarin kot an nom depan ka likuduk non Jesus epoyani auror
pe saporeu an aurer minne po amring awak e pongoruk nge sak mas ngani tufitin om ko po ngari Manawan riafonon Manaum ika po ko po dikutara an aurer ngoruk nge ko po aronga wonom tipatem om petekun om tufit me covid nge kasapek nono esokun non nomun Manawan non riafo ye minne kiriso tabur tiba tekison anda sotis ngari minne kot ngun mi fere pa mon ngoruk depan fan son ka mammat non nom mammanaw non Manawan riafon Manawan om dikerik arwani kiek wapan supuri senia afarafan iseisan ika kain at riafo ewa tora farafan apan pesiang di kit minne Petrus apan pesiang di ke sowe kom sowe man au po monai te on kot lenia at riafo at osupang at non nomong ngau non riafo Manawan at likerik non Jesus sisap an nomong dikit sisap sotori at sipo atawi ei monai te on kot wada ren kot ye yewe apusin koruk amon nak senite depan kasamo butu po kapanan iramin ne kirikenen masawan non Manaw mensin anom ren pacarong minne ka turi kanai non Manawan riafo iramu pun depan kapotonong non kinkenen Manawan riafon Manawan om dikedu lenian om na riafo kasap anno mungoruk wara ren kot e pusin atawe yewe mi urusan atu fetilku yewe mi urusan adipakotu yewe mi urusan apa cakurak ponoro Manawan dikerik kasap tinggeting kasap tuadiwan depan ka torong don riafo pun ka sirei ya ka po wara ya annomo ya amoy riafo kasap sotoniam ko pupusin atawe kot ewe awisan atu fitikit pa at kana riafo medicine e po payak ngadikit kiriso tabur